Nĩ kũgĩte na wĩingĩ wa ciana iria ciũrũraga mabarabara-inĩ thĩinĩ wa icigo nyingĩ cia kaunti ya Laikipia. Na gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi thirikari ya kaunti no ĩciĩcirĩtie. First Lady wa kaunti no Maria Bereki Mũrĩithi arĩ mũhari-inĩ wa mbere ya ugĩte nĩ ũndũ wa thoni kuona namba ya ciana ici no ĩrathiĩ ikĩongererekaga gũtarĩ ũndũ ũrekwo. It's sad that in this day and age we still have such rampant growth of street kids and street families in general. Kanga kwa street, so nakanga street hapo hivi inaitwa Bagesho, na tuko wengi wetu tunakanga kimoja kama familia. So ile shida tuko nayo, tuko na shida kubwa, tuko na Maria Mũrĩithi augĩte nĩ harĩirie kũnyitanĩra na anyiti itemi o ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega arĩa mena wendi wa gũteithĩrĩria ciana ici iria nĩ ũndũ wa gũkorwo citarĩ na wa gwĩka ciĩtagwo ekinaĩ na cigetigĩrwo makĩria nĩ arĩa mehotete. We must do something for the people who are in need, and because these children have expressed the need to be helped and to be rehabilitated, we must do so. Ekwaragia arĩ mwena wa Nyahururu kũrĩa egũcemanĩtie na gĩkundi gĩa ciana ici. Gũkũ arĩũkia mwĩhoko wa ũmwe wa ciana ici umĩte mwena wa Samburu no koretwo akĩhoya ũteithio wa gũcoka gĩthomo-inĩ. We are here today to ensure that Peter gets his wish, which is to go back home to Suguta Marmar. And he wants to see his parents, his mother especially, because the last time he saw them was 7 years ago. Kũringana nake wongerereku wa ciana ici thĩinĩ wa kaunti itiganĩte nĩ macũngĩrĩra ma aciari aingĩ gũkorwo matehotete, angĩ matarĩ mawĩra na angĩ gũkorwo marĩ akuũ.
wengi wetu wanataka kurudi mashule, tunaomba government wasaidie kurudi shule. Na pia wengi wetu pia tupatiwe kazi tukipata ID. Sisi changamoto ile tuko nayo sio kubwa ni kulala nje kwa baridi, mtu anapigwa na baridi. Sasa wengi wetu wanagonjeka, wanakosa mtu wa kuwasaidia. Na chakula tupati, ila tu tunaenda tu tunasurura kwa mapipa, tunakoroga pipa, ile chakula tu mabakisho ya watu ndio tunakula. Hakuna chakula tu ambaye tunapata, na chakula hizo watu wanabakisha kwa mikawa, tunaenda tunachukua, tunangoja mtu akikula ile ameacha hapo hivyo, tunaenda tunachukua tunakula. Hatujui imekuwa nini ama nini, bora tu tukule tu. So shida ile tuko naye ni kusumbuka hali ya maisha, tunakaa tu huko kama hakuna watu wa kutusaidia. So tunaomba serikali kuja tu ikituinua tu kiasi, pia tutashukuru na tutarudishia shukrani pia wenzetu wale wengine hata wako huko, tuambie tumesaidiwa tupate kuinuka, tutoke katika ile maisha ile, tuachoka hapo kwa street, tuachoka hapo hivyo, kwa sababu hata si hatupendi kukaa hapo hivyo kwa street, hata si tunapenda tutoke hapo hivyo. Si venye serikali ya Laikipia imekuja ikajitolea inataka kutusaidia, si hapo hivyo tumefurahi kusikia serikali ya Laikipia imeamua kutusaidia, ikiwemo gavana ameamua kutusaidia mambo, kutushughulikia mambo ya MID na pia mambo ya kuturudisha mashule, na pia hata wengi wetu waende wasome waende kusomea makapenta, vitu kama hizo kwa madriver nini. So tunarudishia serikali ya county shukrani, na tunasema tumeshukuru kabisa venye watatusaidia, na hivyo tumefurahi kabisa. Hata wengi wetu tunafurahi venye wanatusaidia kutuinua tupate mambo ya ID. Mimi chenye ilifanya nikakuja kwa street ni venye mamangu alidedi. Sasa kati mama alikufa hivi, naye baba akaenda kwa bibi wa pili. Sasa kwa bibi wa pili, sasa hapo hivyo ndo tukatengana tu kifamilia. Sasa ndo si tukakuja kwa street, nikakuja na ndugu yangu ule mdogo. Sasa hapo hivyo ndo nilijipata kabisa, sina mtu wa kunisaidia. Sasa tukakuja tukakaa kwa street hadi leo tunakanga kwa street, lakini tumepata serikali ya kutusaidia na kutuinua.